Nā kia tahuri ake tātou ki te ao tōranga pū i aia nei he ruarua noi ho ngā marama e toi ana ki te kōwhiringa pōti o te motu mai ana te whakatau a nā hinara aha kua te aha tino korera wātu nei rātou e mahitahi ki te rōpū tōranga pū Māori kia tūwai he ka wanatanga. Hei tā tō rātou kaiarahi a Christopher Luxon he tawhitirawa ngā whakaaro me ngā kaupapa a te rōpū tōranga pū Māori i wā nā hinara. Hoi aha koa tēnā e hi kaka ana ia ki te whakapiki ake i te oranga o te Māori ki tēnei whenua. Ko te pātai pea, ana ka pēhea nei tana whakatatuki i te whakapikinga oranga e kōrerohia nei. Aneira a te Ōkiwa McLean. Ki tā te tirohanga kanohi he waka e ke noa. Engari nō te rā nei puta i te kōrero i te waha o te hoiho. The bottom line is there's been very little in common between the Māori Party and the National Party for some time. Ko ia pū te take kua ki taurangi a nā hina rā e kore rātau e mahitahi ki te pāti Māori, haere ake nei. It's clear that there is a very wide gulf between our parties on important matters. Ko ngā take pēnei te ohanga me te nui o ngā utu ki te noho ki Aotearoa kua tai ki weriweri. Me te ki ake a nā hina rā tū ana te puehu ki Pāremata i tēnei wiki. I go to the front page of the Māori Party website. What's their number one issue? A petition to remove the royal family as head of state for New Zealand. And it's talking about having a separate parliament, it's wanting separate voting rights, it's wanting not full and final treaty settlement payments. All of those things lead to a much more separatist radical agenda. Me te aha e whakatakariri ana te kaiarahi nō mua i te pāti Māori. Well, they might be ruling out either getting back into government. Hei tā te kahurangi taurite te mahitahi ki ana hina rā i raro ia John Key me Bill English. Were a lot more thoughtful about the way they wanted New Zealand to be. And it's very clear that whoever this person is believes that there is only one voice that needs to be heard in this country, and it's clearly not a Māori voice. E ai ki ngā kaiarahi te apitihana me ko rātau te kāwanatanga ka ūrātau ki te whakawhanake i ngā huaka tukuna atu ki te iwi Māori. Engari me ko tahi te pūnaha, mo ngā iwi katoa. Whakapono ana koe ki tērā? Well, for over 100 years they haven't done that. That's the truth of it. I can't be bothered with people who deny people on the basis of race. New Zealand needs a change of government, and we need to make it clear to New Zealanders that if you want strong, stable government, vote for us. We want to get outcomes delivered for Māori and for non-Māori across New Zealand. And yet the focus of this Māori Party at this time and this generation is very much on constitutional arrangements. Ngari kei te mōheo mātou, te tua te pāti Māori, ko ngaringaringa me ngā waiwai, mo tā tātou mana mo te aki. E mura ana te ahi porotiki te kainamutanga mai o te kōwhiringa pōti. Te Ōkiwa McLean, te karere.